NRC chanahanaba Naga amadi mitay MLA singna warep lawduna center da taksillo kokome. Pawasi ngarangong tilfong kiba pandam pawse dagi lakwatsavaneng. India lay nga ka kuki militant singna chanariba suspension of operation su lawthong na ba warep law. NRC implementation taw na ba assembly mipamda naga amadi mitay MLA singna Achet pa warep lawduna center da taksilluhay na coordinating committee on Manipur integrity kokomi na phongdorok le. Lamfel patalay ba kokomigi loisang da ngarang paumising ga unaba madang kokomigi coordinator Somendro Thoksom na hay. Puwari na inaduna yeng lubada. Ay ko'y masel nung sinada ba madi. Fam muna vadagi lamda masigi miyam na tangka kaya da kudong tiba kaya mayok na duna lakle. Masida nata na state asigi haugsik way diba fiba masida. Miyam gi hagsin na kiba mihudsing na amatoy na laupam thokpat hawdang laurok tavadagi. Iray bak iramdam ning banahasing na kanglada mihudsing bo. Wasagan bay basi malem gi puwari dale huragada ba manay maramasin at haasigi kun ganipan dagi hawgadaw ribang Manipur Legislative Assembly mipamda mihutsing na Manipur kan na ba at pawarem plawgada banay Manipur da NRC mapungpa na implementation taw duna mitopsing khandong na ba naga amadi mitay MLA pum na magna Assembly mipamda at pawarem ama lawduna center da taksin gada banay masida natan na mitsam miyam da kahian ba thawong chathari ba kuki militant singalay na riba suwasi makata na chathada na ba mading Lawthong na ba chap sa bawarep ama assembly da lawduna layba kasagi Ministry of Home Affairs da kangan duna center da taksin gadavaneng masida natan na democracy sa liba layba kasi da law and order laytavagum surasanpur da lay nga kiloy sang may thaba da siya na bapum na makimathagtang ngasi pau ba action lawkata ba si mag live activaning asi gumathawo ngasi da center amadi state lay nga na tumin na yeng duna layfam thokte chap sa ba action lawkat luhay na su mahak na makata na phongdokhe